izazivači haosa i maltretirači ljudi. Poseban pozdrav svima vama koji ne propuštate da prođe vozilo hitne pomoći u kome se upravo porađa neka žena. Ne. Baka, bolesna baka se porađa, to najbolje zvuči. Ujedno i najgore. Naravno, svi ovi epiteti kojima sam vas pozdravio su već deplasirani, su već out, jer desio se jedan kopernikanski preokret, nešto neobjašnjivo. Vi više niste lešinari i hijene. Kada su videli koliko vas ima, režimski mediji počeli su da vas nazivaju, citiram, veliki broj građana na ulicama koje moramo poštovati. Ajde! I što nas više bude bilo u Beogradu i u drugim gradovima Srbije, i što budemo tvrdoglaviji i uporniji i drčniji i besniji i glasniji, da vidite kako će sve više i više da poštuju tu silu. A dozvolite, malo mi se i osladilo da za promenu i ja budem deo neke sile. Sila i ti si isto sila. I ona baka je sila. Dobar dan, gospođo. To se porađa, verovatno. Govorimo o ljudima koji samo umeju da poštuju silu i da